chinemba eche tayari West TV nga kutangerera singa utebusubolero okwamena ninje Mate Ishaq omunyamyatsi wukwawu habwe chinemba eche tayari West TV hano mabipende ebye Kasese okwana menu tule Kasese municipality kandi tuli na Kabiriri Henry onune assistant RDC hano Kasese district tukachiminyera inde anyuma yeri sarandira Easter muhaka byaho eshomboro hakuhingibiri omubiceka ebice bya mutenamo matukarangira omabipende ebye muhocha mubakasanga omundu inyabirikwa okwambaro then no mabipende ebye chondo so tukanza tukanayiko nayo tuminyerere eshomboro isi sangana bya isya rire okuchi waitu honorable Sinja kutsebwerikanya ko netu abantu bakanze rimenya Elisa randeri eri Easter kandi lyamabayamu ebitsebo ebitsibu ebi byanganabya ibya riro okuchahayi. Yes, Wasinja kutsebo muko Isaac nabasamalira be TV tayari Mwasinja nerunza biro bikuru byandeke okutwali tubasabire ibiro bikuru mu mazire kurungi oyire ogamba ngo tutungire mu incident sezo ibiri mu town council ya Muhocha twino murambo gutusangira amahanda chonka tuchaliyo ntuseruliza kumanya mwaka na sati abantu abamusaho babyokuki mbaka namwitira hayi then unfortunately na ihandero sub county nayo muhika bya erisangano murambo okwanzera so now tukumanya murambo kija guta so it's very unfortunate kwa abantu abaferawo abantu babo mwamuri ngoyo but government is seriously hunting for the perpetrators aba usabandu abo ubokwanzera lero ngaba subizaya ende ngokwatukana kora still tukibana ekyunda kinga kyalubere wait honorable tukarangira sometimes amabyawe eshomboronge esho accidentally ukaya abandu babiri temparinga with the scene of crime ekindu eki iwe nga omunya security ukachikana ko utiki. Yes, Wasinja kutsebo that's a very very important point. Ninsaba ngasaba abandu ende omwamuli ngongo oyi wamabesangana omulambo runde chindu ekyatuka ekindu chebe kande government yabetunga mu interest for example ngasaba ende crime scene yayo ahali omulambo for example imwa making sure ndo simwataika ruba wamatengwa mwamuli ngoyo ekyawutuka record tebeto kwa police kulakwe emaso wite police haku endo kwa chama nelo siwano kundi abo at least banawusebera irongo kwabeka kora kundi police for example tukana kolesa ya police dog runde embwa ya police so embwa ejo bolu kujireta a crime scene abandu babiri hikako abantu bamazire kulibataho so nebora era atandikira halyoha beto hatemu amabika baringa handeke nero abalya musaho nero embwa paka ikakorachi ikabarunduraya nomba ngabali asane motoka mbrane pichipichi nero ikasamo yakanganeda abandu bamwe bakasane chiruka ekikama nsambu siba hakuhi neba hali nero polisi yatukira minyanga nekindu cyahaye ene cyakabere identification banya Uganda please ukaliata liatane identification yawo nuko ekitubu cyamabya ongecho abantu bamanya ho kutandukira kumanya no ruganka oluwanka nuko kituyambe kwanguhya investigations. Yes. Kare Wasinja kutsibu waitu musamaliri onu Arre Kabiriri Henry kandi ni assistant RDC hane Kasese ature tukakana kumati we Easter erangirinde abanumu bakaisarandire Easter ndeke beitu kandi nebitsibu nabyo mu bikabyamo ebice bya mutene mum ito tukene mbere nerikwambirire emyatse eno kandi ito tuli kwa ground erangirinde obuli cyuma kikakwikako okwamena ninje Mate Ishaq omunyamyatsi wukwawu habwe chinemba hano Kasese district.